darsu 3 e nder babu 56 wani ibn umar yettam abdullah ibn umar radiallahu anhuma qala o maki kunna min latike julusan meɗen jooɗino ma'a rasulillahi wondude e nelaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam ide jaa rajulun tun gorko ari min al ansar jeeyaɗo e ansariyankoɓe ɓen fa sallama alayhi o hiwri nelaɗo ثم أدبر الأنصاري رفت أنصاريا كجون هجتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي يا أخ الأنصار كي مسيدان أنصاريا كوج كيف أخي سعد بن عبادة كن أخي أن سعد ودي كن هو ويتون فقال يسالهم همويجا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي من يعوده منكم كم بوي مودون وني من دارويده كم بون داروي تامو فقام نلادو إمي directement وقمنا معه من كلمة إمي وندو دمك wananta e menen bid'ata ashara ko men sappo e quelque ma alayna ni alu men wattake fada wala khifafun wana khuffu wala qalanis wana burmus wala qumsun wana doloke hunde men bornaki so na tuboy kono surra awraji amen din haytil ko hum nam fi meden yara fitil kasibahi e nder on alhaali don meden yara no e fi e nder koy tuboy bornatel hoy fanɗo koy don hatta ji'inahu ha men hewti ka wonɗon fasta akhara qawmuhu yimɓe makko ɓe nettini min hawlihi takko makko alego yimɓe makko ɓe pottiti legoy ko ɗoni ɓe nettini on hatta dana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hane laaɗo allah on ɓattimo kanko nawnuɗomo men ari ka mum on washabuhu e wondiɓe makko alladina ɓe maahu yaadoɓe makko rawahu muslim ko andingol en goɗɗo ndaara e nawnuɗo e andingol en kadi sahabaɓe ɓen kamɓe kadi ɓe nawnayno ɓe yirgo ɓe tampa ɓe soñjo ɗum hollali ko allah añi on tigi on faami wan imrana bne al-husayn radiallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu no kanko qaala o maake khayrukum ko ɓuri moƴƴude e mon fof ɓarni ko hirde an nden ko groupe am ɓe mi wuuride ɓen summa alladina refti hikkoɓen yalunahum hikkiɓe ɓe tumma alladina refti hikkitoyo ɓen kadi yalunahum hikkiɓe ɓe ɓe mana ko ɓuri moƴƴude ko sahaba ɓen hikkoɗon tabi'ina hikkoɗon tabi'ina hikkoɗon enen ɗo kadi qala imran inni fama adri mi anda qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah maaki marratayni laabi ɗiɗi aw salatan kako laabi tati mi mana mi yejjiti tawi nelaɗo ko maaki ko refti hikkiɓe ɓen refti hikkiɓe ɓen ɗon haala timmi laabi tati kako laabi ɗiɗi woni ko ɓe woli summa yakunu refti nelaɗo maaki laatoyto ba'dahum ɓaawo ɓen ɗon ɓaawo ɓen hikkiɓe qawmun yimɓe go yashhaduna ɓe no seedine wala yustashhaduna taɓe jaɓata seeditade hunde nden waɗa yeeso maɓɓe ɓe noon nodde landegol yoɓe seedito tawi kono woniri ɓe fanka ɓe inna kamɓe ɓe tawaka hari maɓe yaali maɓe nanal fii tun kulol taɓe wuulu gonga kan e hoore goɗɗo ɗum wona sabu kamɓe e makko yoɓe waɗu ha ɓuri tun tanƴinade ha ko minnata ko enen hikki ɗon kono do ko jeeyaɓe e jamanu men enen do woni awa ko no comportori ni wa yahununa taɓe janfoto wala yutamanuna ɓe hooletake wa yandiruna hiɓe foda wala yufuna ɓe hunnata wa yazharu fihi muslimanu ta ɓellere nden e fayron no feeña e maɓɓe mo yiɗa no juuti janɗi ɓolɗi wannu ɗum heewi tef jalbiti no laaɓa muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo mi wi'ali ko ene wonata oɗo groupe mo nelaɗo maki kono ɗo ɗi sifaji ɗo fof muɗum hino e me ɗon noon darano en ɗo وعن ابي امامه جتام باب امامه رضي الله عنه قال ماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ماكي يا ابن ادم كيف ادم انك ان تبذل الفضل سيافون سيمو يرندن على غوي ساكتي مو يرندن خير لك مو يما وانتم سكتا جيتي كدي ابوندي شر لك بونما باسكو ولا تلام على كفاف a fele take hore unitir kunkun bi mana fi hun tusukun bajjun kun taw kun do ko antun gaynata kun antun kun do ata sovide sa itti kun do a hisata a fele take sa okkitirali kun do kono ida mari go kun don hida mari go kun go fandu kun beyditi kun don sa okkitirali don on a felete sa okkitirayno wabda fuddor bi man ta'ulu ben be beynuda taake be ngure mande no holi holtino ya wobbe taake be no nawni wali nyawdo ya wobbe wota taake be no wela nyammina ya wobbe rawahu tirmidhi wa qala bi hadithun hasanun sahihun wa an ubaydillah ibn mahsi ibn mihsan al-ansari al-khamti radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha kala wetudo minkum modo
aminan ko gomɗinɗo fi ko hooliɗo fi sirbihi ko ɗum woni ka wonki makko ka ɓeygure makko ma aafa mo aafa ko yaafaɗo fi jasadi ka ɓanndu makko bi mana o nawna aligoy kala weetuɗo tawa ɓuttu hino ka ɓeygure makko nden mo mari ɓuttu ɓeygure mo mari ɓuttu wonki ko ɗum woni aminan fi sirbihi mo aafan fi jasadi ko yaafaɗo ka ɓanndu makko ɗum woni himo selli ken o nawna indahu ɓuutu yawmihi himo mari dépense ñallal makko ngal fi daññande tun ɗum hino ka jiiba makko mano ka ɗaggal makko mano ka magasin makko ɗiɗo tati tumbodiri hayso o mara oto hayso o mara moto hayso o mara ko ñaama janngo kono weeti ɓe mbi ko ɓurtu woni ka ɓeygure makko ɓanndu makko ndu hino selli nawna wo ala e makko himo mari dépense ko ñaama e nder ngal ñallal ɗon hakke ko tata ko o galo ko o patron on ɗon himo haani yettude Allah o haana dullude nelaaɗo maaki o ɗo ta o dullu o ko patron fa ka annama hiisat lahu dunya a sikkay aduna Allah on weeɓitanimo a sikkay aduna on fof hibbanimo bi hada fiiri ha gabitanji makko ni a sikkay oɗo hakke ko woni patron haray a sikkay aduna Allah muuɓi bihi ko mari kon fof hibbanimo ko weetata no dulla alhamdulillah cellal ngal toon alhamdulillah ɓa aden no selli hunde on tigi mara si wona cellal ngal muran ɗum fewdo ɗo menen ngal ala o no wayira hande ni yawta ɗiɗi mi jogii ɗo aden anda ka sanfaran walata ɓawti ɗiɗo haray yo o taw dullu taw woytu yo andu ko patron ɗawa Tirmidhi waga al hadithun hasan kaɓe firande en sirbihi ka wi ɗon ko hooliɗo ka sirdu makko ay bi kasri sinil muhmala sabu sin pertaɗo mo toɓɓa kan ayi nafsi ka wonki makko ɓe mana ko jogiiɗo ɓuttu ka wonki makko wa qila wiyama ɗowmi hika ka ɓeygure makko fof ko gotum on Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wiki kad aflaha gonɗima laama man aslama kala silmuɗo wa kana laati kala jebbeliɗo wa kana laati rizquhu ariske makko on kafafan hino yonamo wa gannahu llahu allahu on yondinimo bima atahu e nder konko Allah okkorimo haray oɗo malama yo Allah waɗe malaɓe rawahu Muslim wa nabi Muhammad fadalata bun Ubayd al-Ansari radiyallahu anhu annahu no kanko sami'a nani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bimaka tuba malal wodani liman hudiya kala fewnaɗo ila l'islam faade islam wa kana laati aishu ngure makkon kafafan hino yonamo wa ganiya ko yondiniɗo rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa an ibnu Abbas radiyallahu anhuma qala wi kana laati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali hiɓe walatono jemmaji almutatabi'ata jokkodirɗi kadi tawiyan juutuɗi kadi wahluta ɓeygore maɓɓe nde wallahi la yajiduna asha'an ɓe heɓali hirrande ta ɓe hirtaki ko ɓe walduɓe na yawa to dallinor ɗum ɗo noon an kadi jongal lewil poɓowi jooɗoɗa weeli si ndoɗa ronka gollude ñammina ɓeygure ma nden nde ñaame gol ko laabi tati e nder ñallal ngal ñaama bimbi ha haara ñaama ñalorma ha haara ñaama kikiɗe kadi ha haara naya jooɗo ɓeygure ma nde ronka ñamude ɗeɗo ñamande tati dallinora ɗon nelaɗo ɓeygure maɓɓe nde laatino keno waldayno balɗe jokkodirɗe a anday siko sifa ɓeygure nelaɗo marɗa jooɗo wota gollu wa kana laati aktaru hubusihim ko ɓuri ɗuɗude e biredije maɓɓe koɓe ñamayno ko hubsa sha'ir ko biredi gawri kon ɗum no waɗi ko biredi gawri ɓuri wonde moyen prix ko ɗen ɓuri angal condition yeɗɗuɗo rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun hadithe temeɗɗe joyi e nogay wa an Fadalata bun Ubayd radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam onne nelaɗo Allah on kana ɓe laatke ida salla bin nasi ɓe julni jama'o yakhirru rijalan suuyayno worɓe goo min qamatin ɓe iwa e darde maɓɓe ne fi salati ka julde woɓɓe goo yene no iwa e nder darde ka dari ɗum suuya piito ka leydi e nder julde nde tawata wona jinnanangeɓe wona ngongure tawa min alkhasasati ko immorde heege wahum tawa ko woni ɓen ashabu suffa ko ɓeɗo yimɓe suffa capanɗe jeetato ma ɗum capanɗe jeeɗiɗo ɗi riwayaji ɗon fof no ari hatta yaqula al arab ha arabu ɓen wiya ɓe mana yimɓe fulawaɓe inna haula'i majinuna daraɓe ko feetuɓe ni a yaali a wayrano tomo dari o yana tana feetere ko heege fa ida salla rasulullah sallam sinelaɗo Allah juuli insarafa ilayhim ɓe yiilo ɓe fewtita e maɓɓe fa qala maki law ta'lamuna haray ɗon annduno malakum ko wodani on ko indallahi ta'ala kallatiɗo to ɗon immorde e baraji la hababutum wallahi on yiɗayno an tasdadu nde ɓeydoto ɗon kadi faaqatan tampere wa haajatan e hatto jingol
a keɓtata baraji ko woni kon e tampere e heege e soñdia junngo julɗo. rawahu tirmidi wa qala hadisun sahihu. alkhasasa ay alfaqatu ko tampere wal juu shadid e heege tiiɗuge. wa nabi karimata almiqdam bun mu'di karb radiyallahu anhu قال أماكي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك ما ملا آدمي ابن آدم هبنا لي وعاء شرا ساكهم بركم بند من بطنه هاي تريد مكنو كان ديكو فوري ساكم كسالو يا هيوي كم فتايون كم تفتون كم فيرايون آرين دون كادي كوانا نون في بان وود في بان كا باترون سانيامي ها بيجي هيدو دون فيراي فيرو غول مايرو ناندي ووتره لawtoto ndu fetta onano ko seeɗa seeɗa feerirta wiya ɗo no muusude yaw ya ha ɓe nama enele ko ɓe opéré ɗa ɓe seekandu ndu feeri ka ndu feerani ndu feeri mbi hasbi ibnu adama yoni neɗɗo yoni ibnu adama ukulatum cañoy seeɗa hoyi yuqimna sulbahu koyno wawa darnude ceeci makko ɗin hara o yanaji fa in kana silati salama haalata feere o ala ko ɓe o ñaama boyi awa fa sulusun yo ñaamo feccere reedu makko no yo feccu reedu ndun pecce tati sulusun feccere li taamihi wona ñiiri ndin wa sulusun feccere li sharabi wona ndiyan ko yarata kon wa sulusun ndeya feccere tataɓere wacca nden ɗon vide li nafsihi fi foofango makko ngo kono ñaama ha tawa ala ka watta ndiyan ñaama ha tawa ala ko foofa ko nambara. rawahu tirmidi wa qala hadisun hasanun ukulatun ko wiyete cañoy ay ɗuɓɓumum ko cañoy wa nabi umamata ƴettama abi umama ياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال وذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سابا بن لاد بن يوتون يوما يندغو عنده تكون لاد دون الدنيا في أدنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاد ماك ألا تسمعون أين أنجنت تاكو ألا تسمعون أين أنجنت تاكو إن البدادة أندي دي نتمبر من الإيمان دون كجيا دون إيمان إن البدادة ande no tampere no mal condition ngal iman yani at-taqahhulu ko wiyete kon taqahhulu ko tampere soñja. rawa abu dawud. al-badada bil ba'il muwahhad sabu baba jom wa zalain e zaliji din didi al-mujimatayn toɓɓaɗe ɗiɗi o yaɗo rasasatul hay'a imana ko heblande jasunde nde tawata wona tekkunde wa tarku fakhiril libas e accugol e mantodirangol cuñci. wa amma taqahhulu amma koni ɗum fa bil qaf wal ha sabu qaf on e ha on qala ahlu lugha yimɓe lugha ɓe wi al mutaqahhil koko wiyete ko mutaqahhil hani ko ƴiya maggal on kadi ɓe addi ka firo maggal. wa rajul ko ɗum woni gorko al yabisul jildi yorɗo guril alegoy horiɗo min khushunatil aish sabu mal condition sabu jasugol guril ko wondi kon wa tarki tarafo e accugol nemaji weli foti. wa nabi abdullahi jabir ibn abdullahi kadi radiyallahu anhuma qala ibasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah imminno neluno wa amara alayna awa ɓe waɗi amiru ɓe waɗi hoorejo e hoore amen oɗo wiyetede aba ubaydata radiyallahu anhu natalaqqa tawime yomin jaɓɓoyo iran setewle ɓuraysi noon ade ɓuraysiyankoɓe wa zuwadana tawi njooɓa amen on jiraban ko saku min tamrin immorde e tamaro tawi njooɓa amen on jiraban ko saku min tamrin immorde e tamaro lam yejidi lana nelaɗo heɓanali men ko yoɓina men gayrahu goɗɗungo koyna ɗum ɗo fa kana laati abu ubaydata yu'tina tawi ko kanko woni amiro himo servaynomi himo jonnaynomin tamratan tamarore wotere fa qila inna kayfa kuntum konno noon laatino ɗon tasna una be hay ɗon gerda nde ɗo tamarore ñallal ngal peetu tamarore wotere qala wi kala emen so hendike nde tamarore na mussu ha ko yomin muytude kama ya massu sabiyu wano bobuhum muynirta inɗi tumma nashrabu simin muytinde ha min itta kadi min mara min yara alayha e hoore mayre minal ma immorde ndiyam min muytande ha min ƴetta ndiyam min yara fatakfina nden ɗo wawa min yonude yawmana ñallal amen ngal fof ila layli ha jemma min jonne wonde kadi wa kunna min laati nadribu bi siyina e meɗen woppirayno tuggoɓe amen ɗin alhabata ko wiyete kon habata ɗum ɗo ko façon leɗɗe ɓe woppa ɓe ƴetta ɓiɓɓe ɗum ɗon ɓen kadi ɓe ñaama tumma nabulluhu refti min ɓuɓɓinira ɗum bilma e ndiyam fanakuluhu min ñaama ngal ɓiɓɓe leggal wiyetengal habata ɓe woppa ɗum yana ɓe ɓuɓɓinir ndiyam ha loppo ɓe ñaama. qala wi wantalakna min yahi ala sahil bahari ka fongo baharu
farufi alana tumɓantanamen ala sahilil bahari ka fongo baharu ɗon to hayatil kasibi dahim wano mbaadi tulde moolanande ka hayatil kasibi bimana yaltitanimen wano mbaadi tulde addahimi mawnude jande fataynawo mi ari men tawi nde tulde fayda hiya tawi yo nde dabbatun ko daabe walno waali ma en addigoy o qissa ko suwar min hayati sahaba o qissa en janngimo toon tudu a ngil daabe wil noddire al anbara ko anbara ko noon daabewal ngal wiyetengal no maayi waali tantadaran ni ko ɓe ala abou ubayda wi kaka qissa abou ubayda on daaro e abou ubayda qissa makko on ka suwar min hayati sahaba o qissa ino juutina nder toon ka tafsir meɗen on yoyay toon faqala abou ubayda wi hi mayta tum ɗum koko maayi harmini en ñamata summa qala retto inni la oye bal koni nahanu rusulu rasulillahi sallah sallam ko nelaɓe ɓe allah neli wa fi sabilillahi ɗen kadi fi ɓanto ko lawdin allah joni noon waqad itturirtum on lurrike moƴƴa noon mi yanani on min amiru mon on en tant que amir ay allah no yamiri mo weelama ha tawi ma yayi woni no sellika o ñaama ko maayi harmi mi autorise on fakulu ñaame fa qamna alayhi min ñiiɓi e hoori ɗum shahara lewru timmudu ko ɗum mi woni ñaamude wonano tawi minen noon salasu miatin komin temeɗɗe tato min ñaami ngil kullil gootil hatta samin naami fof min fayi min janɗi min tiiɗi wala kadiro aytuna gomɗi mi yimen nawo tari fof meɗen ñeɗayno min waɓɓe bi aynihi e nder e kolongaji gite maggil on luuru gite ɗen bilqilali duhun meɗen ñeɗirayno ɗum bilqilali bilqilali duhuni dumbeje nebban alegoy meɗen ƴettirayno ɗum awalegoy tanke nebban wonaɗo ta'u minhu min taƴa ɗum alfidara wonaɗo ta'u min taƴa minhu immorde muɗum alfidra e tanke ɗen ka sawri wano buutori wano piyowil tawa hakke ko ɗe janɗi hiɗe fota noon aw ka gadiri sawri ma awa wano embere ko ɗum woni piyowil hakke ko janɗi wala gada hada minna gomɗi ƴetti immorde amen abou ubayda salasata achara sappo e tato rajulan worɓe fa aqadam o joɗɗini ɓen ɗon fi waɓɓe bi aynihi ka kolongaji guite maggil on wahada dil an o ƴetti birƴol gotol min adla'ihi e birƴi maggil kangel kullingil fa qama ha o darni ngil summa rahala refti o hirndi azama ba'irin e ko ɓuri mawnude e mbabba mana mum fa marra feƴƴiri min tahti ha ley muɗum awalegoye mbabba ɓurbam janɗude rewi e ley koyɗe birƴol ngol tawi birƴol ngol no wallina andi birƴol koko hummini ka o wallini birƴol ngol ka leydi o ajjinali ngol o hippingol noon hakke ko kullingil janɗi birƴol gotol ngol wallinaka leydi no ngol turori noon mbabba ɓurba towude suri e ley koyɗe birƴol ngol yawtoye ɓawo to ko andi ngol hen tun haka kullingil janɗi ɗon ko allah warani ɓe ɗum préparani ɓe ɗum kaɓe ñaama fatazawadna min yooɓi min laami e tewu maggil on wa sha'iqa ko ɗum woni dense buse falamma qadimna al madina ɓa mi ari madina atayna rasulullah mi ari ka nelaɗo allah sallah sallam fa dakarna dhalika law min sifañiɓe o qissa fa qala nelaɗo ma kinafusu noon ñaame wa risqun ko arsike noon akhrajahu llahu lakum allah yaltinani on ko allah yaltinani on ɗum ɗon cumpetto yon ƴettu ñaamo fal ma'akum min lahami shay'un est ce que ɗum luttini tewu maggil on on seeɗa fatuto imona ñammi noon mi hokkoron men menen kadi mana ko hattidirangol ɓe wonde no daganiɓe fa arsalna ila rasulillahi sallah sallam min neldi nelaɗo tawile no lutti min e muɗum fakkalaw nelaɗo kadi nafi rawahu muslim no ɗuuɗi no allah façon no allah addiranayma arsikeji maɗa ɗi aljirabu ko wiyete jirabu wi'a an min jildin ko teteki wi'a ko saku min jildin immorde guri ko saku guri ko ɗum wiyete jirabu marufun anda ɗum o waɗa ɗum ɓe kasiril jim saabu ko jim on waɗa comme poccal ley wa fatuha no selli kadi ka waɗe kadi poccal dow wal kasru ko waɗugol noon kowal afsahu ko ɗum ɗon ɓuri laaɓude wal kasru kam waɗugol poccal ley afsahu ko ɗum ɓuri laaɓude qawluhu namassuha meɗen muyna nden tamarore ɓe fatil mim saabu ko mim on waɗa comme poccal ko ɗum wal habtu ko wiyete habtu wo ɗum waraɓu sajarin ko haako leɗɗe noon marufun leɗɗe
anda ko ta'kuluhul ibli ko ngeloɗi ɗi ñamata ko komɓe woppaynoroyno tugorɗi maɓɓe ɗin ɓe ñaama wal kasis ko wiyete kasil attallu ko tintire mina ramli immorde jaare tullil wal waqbu ko wiyete waqbu bi fatil waw wa iskanu qaf wa ba'daha ba'un muhidatun wa huwa ɗum nuqratul ayn ko koɓolal gite ɗen wal qilal ko wiyete qilal al jirar ko sakuhoy wal fidar ko wiyete fidar bi kasril fa'i wa fatu dal al qisaw ko kunte huntere rahalul ba'ir bi takfifil ha sabu ko ha on foygintina kon siddaka ay ja'ala o waɗi alayhi hoore mum arrahalu mbaɗɗateri wal washayiga bi shin sabu shin al mujama toɓɓa ɗon wal qaf e ga fon allah ham ko tew alladi ngon ɓuɓuti a taƴango waɗa kunte li yuqaddada minhu fi yo wawi ɗuɗɗinede wallahu a'lam wan asma binti yazid radiyallahu anhuma qalat de maki kana laatike kummu ɗamisi rasulullah sallam daande jungo doloke nelaɗo ngon ila ruswi no yehi haka rusku rawahu abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasan ar-rusku ɓe firan nden kowoni rusku biswadi sabu saadu on wa rusku rusku bisin sabu sin on aydan kadi huwa ɗum almifdalu bayna alkaffi wassa'id koko sendodiri kon koko luttiti kon hakkunde koko woni hakkunde newre nden e soɓɓundu junngo ngon ko anndingol e junngo doloke ko yo adde ha feƴƴine ka soɓɓundu junngo wona kadi yo naɓe ha o baynal kaffi wa sa'id koko woni hakkunde newre nden e sogonal ngal ko anndingol e junngo doloke nelaaɗo ngon koko arno ha ka daande junngo maɓɓe hatti ɗon on Jabir ƴettama Jabir radiyallahu anhu qala maki innano minen kunna men laatike yawmal khandak ñande gueɗe on khandak nahfiru tawi meɗen asude faradat weeɓitanimen kudiyatun fetere shadidatun tiiɗude so jawuɓe e rewɓe fof kamɓe asoɓɓen ila nabiyi ka annabajo allah sallah sallam fa qalu ɓeni hadihi kudiyatun nde ɗo fetere de haradat nde sakkike nani fil khandak ka nder foosehol fa qala nelaɗo maki a waccende ɗon ana nasilun mi jippanto nde summa kama reftinelaɗo immi tawi wa batnuhu reedu maɓɓe ndu naafi qissangol foosehol naadi en e addugol ko tawi kon nelaɗo weelama ha haɓɓi reedu mum ɗum ko ɗum addi qissa on tawi reedu nelaɗo ma suubun hindu haɓɓi daadi hajarin e hayre sabu heege nge wala bisna min ñiiɓiri noon e on alhaali salatat ayamin balɗe tati timmuɗe lana duuɓu zawaqan min ñaamali ñaamete min meeɗali meeɗande fa akhada nabi sa sallam nelaɗo allah ƴetti almi wala e pigasi on to daraba e ɓe tappi fetere nden fa aada kasiban nde rutti nde wonti jaarindi ahayala ɓurdi ene waade aw ahayama ma ɓurdi e lowde fa qultu min ya rasulallah kayne laaɗo idan li yananin ilal bayti mi yaka suudu e huntugol haaju ɗo fa qultu mi inni limraati nelaɗo yanal yam mi yehi mi inni ɓeygo an ra'aytu bin nabi mi yiri nelaɗo allah shay an goɗɗum ma fi dalika ko tawata wawa ala e nder mum sabru muñal ko wawata ko muñade fa indaki shay'un ene ɗamari ɗo ñamete hun seeɗa fa qal sonnaji an wi indi hino jongan sha'irun ngawri hal wa anaqun e conal fadabahtul an wa anaqun e dammil fadabahtul anaqa mi hirsi dammingel wa tahantu sha'ira mi yewri ngawri ndin mi duufi cundi ndin mi pii farin on hatta jalna lahama wal burma ha min waɗi teewu e biridi tumma jiitu nabiya de fimeri kan wajalno sallah sallam walla jeni tawi cundi ndin ngawri ndin kadi in kasara gonɗi ndi heeli haaligoye ƴawi wal burmatu burma on kadi e baynal asaqiyi ɗum kadi hinoka hakkude ɓendugol fagat kadat ɗum eɓɓi tandiju nde ɓendata mi ari fa qultumini nelaɗo to ayyimun ñamete halni li hino wodani lam ɗom ɗomani ñamete hal seeɗa fa ɓum immo anta antum ya rasulallah wa rajulun e worɓe gorko goto aw rajulayni ma worɓe ɗiɗo pet seeno ɗon nafa ɗon qala nelaɗo lamdi kam huwa konno fota ñamete o estimani fa dakartu lahu mi sifanima fa qala make kasirun tayibun ɗum no ɗuuɗi ɗum no moƴƴi accu ɗon ta yaw ulla ha yaw haalana ɓeygo ma dugu latan si il burma woto jippin fayande nden walal hubsa wona biredi on minat tannuri immorde ka fayande nani e immorde ka huɓɓinirde nani yo accu saggino ɗon hatta aati ha merara ko min jippini
gasan yiya joni kawat sifa ko yiwno ɗen kon ka ñeddude kosan nane fa qala nelaɗo make umu imme o mes fa qama al muhajiruna wal ansar hajirina ansar fof immi fa dakhaltu alayha mi ari mi naati ka ɓeygu am fa qultu minni way haki ja annabiyu sallah sallam wal muhajiruna wal ansar bonema amayi nelaɗo ardi e hajirina fof e ansar fof homan ma ahma eɓen wonduɓe e maɓɓe kadi kalal sonnajo wi hal sa'alaka ene tamaɓo nelaɗo landinoma no ñamete foti ɓultu minni naam o wi awaten ko ɗum heɓugol ɓeygu fendiɗo haqqille ɓeygu marɗo hakkille wallay gorko qala o wi nelaɗo make oɗo holu naate fof naati wala tadagatu kowoni tum woton ɓiƴodir fof naati fa jala nelaɗo ni yaksurul hubsa heɓe kuntita biredije ɗen heɓe taƴa biredije ɗen wa yajalu alayhi lahama ɓe waɗa tewngu e hoore majje o yuhammirul burma ko ɗum woni ɓe hiɓe mutina ka fayande watta nuru e ka huɓɓinirde ida akhada minhu so tawni ɓe ƴetti immorde biredi on seeɗa wa yuqarribu ɓe ɓanna ila ashabi faade sahaba maɓɓen tumma yanza'u retti ɓen hino itta ñamete on ɓe ñaama falam yazal ɓe seerali yaksiru heɓe hela kuntata biredi on wa yagrifu heɓe mutina ɗum ka nder tewɓe ñaama hatta shabihu haɓe mesɓe haari o baqiya heddi min hum e muɗum fa qala nelaɗo maki ɓe makani sonnaji on koli an kadi ñaam haada ɗum ɗo wa ahadi nelda kawtal e maɗa ɓen ɗum ɗo fa inna nasa no yimɓe ɓen asabatum heeɓiɓe maja'atum tampere molanade ñaamu ɗum ɗo an kadi senda nelda kawtal ma ngal muttafaqun alayh hadis on ko fottanaɗo e muɗum haray ko ɗo wonɗen darnude so wi en naɓay hadis on ha hatta haray juuta e ɓandi haray ko ɗo wonɗen darnude ko ɗum woni darsu 3 on kadi on say en naɓoya darsu 4 on wallahu a'lam.